ahwefo me mama kwaba adeba Xposed GH na Xposed GH onia bema metime gwam medin de limo alikem kwame amega obetima giso afreme efo kent na maggi oso aibeni onti aibeni anano awo asofia santimem nso akre ha na ewo me won hyishi ai miame no na nsamba na ekoso ansa na mecho nsema ekoso no mesimia na time na mre ne hunu say like video yi share no obi sun hu bi no obi sun hwe bi asamba na ekoso Tracey Boakye enne na asem na abetu bia na nkase stay die ni wadi fefefe ni yodi kama ni wadi yakono oh wadi ni oye mani hu ye embo comment na papa no nie papa no nu nie ti papa no na di Tracey we be mai na no di Tracey epiepie be mai na tumi ma Tracey ska e ma na tumi chiche ska wa bonten sa no odi pounds odi dollars na o tutu akwan o tumi be gina simpie so tumi che se ono ni week cross shekra nam 17,000 Ghana cedi aye be kan se titi sika no 170 million what you see and then na sem na aba na yenke bi enhwem Tracey ye ne wedding efe na Tracey ye ka say owo ni honeymoon odide na ye ko honeymoon a honeymoon de enye se bia ya pe baby akohye baby o ye kohye baby na ya sepe ye ho se bi obi bese ye obi be ni ani be gina na obi nsebe ko obi anu na obekasa na no betro bekase we de ye ko giye ni ye giye ni ye di ye ho ye di ye ho ni ye giye ni sa na honeymoon tie because awale for de ai de no mo ye de tete se de mo ya mama se ne hu se adofo ye hyiehia ya ye nie na Tracey asembe na agba Tracey asem na ne se mo kai mre bi Tracey ba be ka kire ye se ono de ni papa oni mu se o chiti na so ni papa and shut down fan ho sa o man a chance no allow to do that what I say I na say no papa no ne de this time around limit na Tracey Boakye call ye no wa ma wa tra limit no eye me say we de eye by alleged and our photo bi na nam a kire say Tracey Boakye fie na otimo no sana e wo papa no pipes mu na papa ni pipes e wo mu ni na no ahwefo me go into details ge na ne twem tietia ne say Tracey Boakye fie no court ama injunction say won tum free fie ho e ho nye ne die bio ai ahwefo ansa na me din se mi bebre no pepesi etwa ye won ye den akopra na etwa ye won ko ba se mo bi mu ogu no ye de bebre ahwefo me mama kwaba so enyambre na watwe me wamfa bufu so anscape watwe ma yakoji aboafo ka atwa ye den aba na wonim minia ejumeku aso yase enye obia se ni trufi se mi du ho dance ye nkyere wo na me anga so me den amasi bi wo fa den bi a wasi ni trufi na wa ye den wabeboso a day do almost 3 years. Omo chance na so mpada. Fe Ghana wi aboy. Chance ngusu gine mo chichichichi. Now let's go back to the issue. Asem na won ya na ye beka. Utie. Then na me pese me tire. Legon landlady. Legon landlady. Asem na ka it is alleged. And I just said Ghana fo bi ni mo eye sources bi aba ye kire say Tracey Boakye, the Legon landlady, the woman of Papano, the Papano slogan anthem holder, and the estate developer of Legon, and the fear na otimo. I am Papano ni anje, send again na trendiama, the wedding na trendi ode, ni beme, and yet Tracey Boakye, and come in say.
makeup artist for more Germany was kasa. It me so Germany foi. Mo me fa me nko Germany. E bi kra me de me kwa me twi ponkosi. Na bi am so me ba anka asibolanga. Wo hwe me amapachi a ka me de be wale no ono na me pe. Eje fie odo be bi o hye bia se fie odo e se ma ba bro chi o mi twitasi. Come who say makeup artist for na e wari Legon for dia. And then me so me kwa bro chi ko twitasi. Na makọ hwehwe be bia Tracey fie odo na me na wale. Ai mi mbodi ngeshem. Ni kunu Frank a mo boni din enye me na mo boni din act ne de aja sinini ejuma na e Ghana na duegu to adini ofan ntuma ne kuku kaka ni na Germany no koso ye wo ni na no wana na etwempena wo ne Tracey Boakye enti papa no eche ni na chese bia an Frank ndi watam kutuku we na ga ni koji skani ba no ne ne de didi ebom se asem na nemu ni se ebebe mu na kan salute e ka se iti Tracey Boakye o de be maye be ko fie na wo Legon na e man kofo ka an enye hwe so fie on be ko enye hwe ne niama but the real issue now is me no ka se Tracey Boakye wo honeymoon odijo anope waje baako ewia obaje baako enwe obaje baako se oje ne 3 times a day se oje ne 15 times enya ye na sebe on she pant on Natalia se enya ye na ye no ice cream ye ni se ya omo ye de emu odin e wo bebe a omo ji omo ni mu no na asembe na amma papa na tina se o se no asa gay we di misika ache we bu mukwasi ache ye say papa no so wonyansa to the extent say ankoye te say ebi ni mo omutoka na omutofie ma obi a na oto achichiri wonti na omu de akoshe oba ni di mu say papa no ye ni na adwenda ho kwata say otumu say me ne wa oba na enu che say ai me ba no eye wo de eye wo japade me ba na ye bi japade enti o man fie ni na no for the sake of the child papa no na boantu ni ye menim kofu akotutu agu na sum menim sebe say yankofu etwa Tracey we hie o de semutia ensem beba e ba be kire o mo akotutu agu papa na sum ama na akoka say ba na uni ma akwaji ufie papa yisu anti anda ye ni mo koda ye no so da ye e no hu se Frank titi no e no hu se Tracey Boakye dwane ko e na ye nim o se esro efie na emi amedia e wo mi dimu say fami fie ye den e ma me it's a court ama injunction it is alleged say court ama injunction by Friday was a mama Tracey Boakye the Legon landlady isu minimum no Legon kwa uni mesika fo eto isu ge fie kakre ogoto ye odi dry aso na nsem wo ho energy ya PSC ni fie no matter how long I will see ya Ghana focus ni na Tracey Boakye twini kakre nibre wo kra de papa no ne toma no ono de oti na ni mfifire na nkofo kasa wa de ase kasa na Tracey Boakye be show ni fie mu nyoma enne sa fie na nyeni die bio it is alleged papa ni se unpack ni nyoma mfifire unpack no gini fie utumo say papa na be o se ko shi another Legon as far as the fie ni woni di mu de if you want to comply to the law come to him what they say obema ofie ba we raw for beji na de na maami eja enye hwe Germany de Frank Koye after the makeup artist of Germany the Germany blog holder the makeup artist who have money eja me nim de Tracey Boakye hu ye ebia say ye be ma ya beti ana o hwe ase onu ma ne don kume ye bo nenim no utumu se mu ode pa o twi Tracey a o twi ni ye o twi Tracey ama na fa ni trim ama si wo se be ma wan wale mi asem beba nti eja wa force be ma se ye force yo se nya force yo ama be ma na wale wa hye ne ni monyam nti me ye sure se Frank be ma se de ye nkemkem se ni akosi bia u kofie akop se de ankamu bebe mo paaki mu nyoma na Frank ufie ne ye ko ye sure say o ma ye nkoka sika mbom enka se kotofie because Legon na bia minim say this Legon Legon no tie enya alleged no efie na o timo no no mze bia nkote na wa afemo this Legon Legon wo so ye estate developer me hope say we die baby obeda enya problem efie na wo be komu kra ebe ye kra behwe afa de say na wo ye o we dia wo de soundboard na born
I Ghana for say young catch or say to fear no thought the SC Legon the enemy who sampa who ye real estate more thing who ye the more the Anna Frank one man a grosso which must be a will be seen papa no to was shen sapo musio all back involve him to take care of you as a married woman and yet she where they are sempa Frank would take the responsibility Eja Frank eja Germany wa bobra say no to make up to say or Germany no to Frank or Frank Ribery or akweye friend is saying or Lewandowski abase was say oko Barcelona or to superstars it was say Germany ba me president I na your friend is saying Frank here or Tracey Boakye the East Legon ni kunu eja no yes am kofo na make up what you say I discover the fear to be sure say ebebe mu no by Friday dear by this time company estate for din come because East Legon landlady na kasa class estate developer ti Frank ye na mun take asu bomu na mun ye dey mun to fie ni bi ye dey enhyew aha ai expose trends na me ka che say ensema yokoso ensema hihye fom ye dey be bre what you say ai East Legon landlady na asema tu no we dey anya asem bebre a che say ska oba me ka che mo say ensem be ba wasem we echi say ye no correct na it is alleged dey I said ye dey bre no ye dey alleged e ye pi na atofom say e ya boani wapo na atofo ye be fa sebe and why you can cry a very wrong, you assume the Abraham what you say. I just send there, aha, Xposed GH, you see no Ghana and beyond. Many are opesa sponsor ye chuma, or sponsor your my ye, opesa by advert. I Xposed GH say your number ni go on. Frey, and ye dikasu boom, you know bet you are first your bad advertise on your mama. And poor baby person sponsor near to me the show see a bro. Now to me say and can year. Oh, Xposed GH say, Frey, I bet you suit to. What you say? That's under the best shebio. Me am Virginia within the limo Legon Kwame America. Minia, Baba. Only for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan e na wasiewie e na wo penchen papa e de aboso anadan a wutimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo so wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo aje womo atum ni true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda